Welkom by vandag se nuus. Die rooi vleisbedryf se diensorganisasie RMIS, oftewel Rooi Vleisbedryfsdienste, het 'n samewerkingsooreenkoms met die Argentynse dieregesondheidsmaatskappy Biogenesis Bago aangekondig. Die doel is om die bedryf se reaksie op back-enclosure te versterk. RMIS se uitvoerende hoof Dewald Olivier sê hulle wil sodoende aan produsente en veeartse beter toegang gee tot kundigheid, inligting en ondersteuning. Olivier sê Argentinië het daarin geslaag om back-enclosure uit te wis en dat Biogenesis Bago 'n sleutelrol in die proses gespeel het. Hy sê die samewerking sal fokus op inenting, siektevoorkoming, opleiding, bewusmaking en die deel van epidemiologiese data. Olivier het beklemtoon dat die doel nie net is om meer diere in te ent nie, maar ook om die bedryf voor te berei op die langtermynbestuur van die siekte. The South African sugarcane industry has warned that rising sugar imports have serious consequences for local producers and rural economies. According to the industry's organisation SA Cane Growers, almost 95,000 tonnes of sugar were imported between January and May this year. This is almost double the amount imported during the same period last year. The organisation says local sugar sales have also dropped sharply. Sales between April and June this year were more than 45,000 tonnes lower than during the same period last year. SA Cane Growers chairperson Higgins Mdluli says every tonne of imported sugar that replaces local sugar reduces our producers' income and puts further pressure on sugar mills and rural communities. Most imports come from countries such as Brazil, India and Thailand, where producers receive government subsidies. SA Cane Growers is now calling on the Minister of Trade, Industry and Competition, Parks Tau, to expedite the review of the sugar tariff system. The South African National Seed Organisation, SANSOR, says illegal trade in protected oats seed was recently stopped in its tracks following an investigation by law firm Kish IP and Syngenta's Corporate Security Unit. The case involved a protected oats variety of which at least 65 tonnes of seed were allegedly propagated, treated and marketed without a license. Sansor CEO Dr. Lukeshni Chetty says plant breeders' rights are essential in protecting the significant investment in new plant genetics and research. The offenders were accused of, among other things, propagating and selling protected seeds without permission, as well as breaching various regulatory requirements. The parties eventually settled the case out of court based on the provisions of the 2025 Plant Breeders' Rights regulations. The settlement includes a fine for the use of farm-retained seed and a contribution towards legal costs. Sansor says the case confirms the importance of traceability, compensation and protecting innovation in the seed industry. Suid-Afrika is op koers om vanjaar sy grootste kommersiële mielieoes nog te lewer. Volgens die jongste beramings van die oeskattingskomitee is die 6ste produksieskatting vir die seisoen op meer as 17,3 miljoen ton vasgestel. Dit is sowat 3,8% meer as verlede jaar se oes en die grootste mielieoes op rekord. Die wit mielieoes is ook opwaarts aangepas tot meer as 9,3 miljoen ton, terwyl die geel mielieoes onveranderd op bykans 8 miljoen ton bly. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes sal na verwagting saam meer as 80% van die land se mielieoes produseer. Die sojaboonoes bly onveranderd op net meer as 3 miljoen ton, wat ook 'n rekord verteenwoordig. Die sonneblom, sorghum en droëboonskattings is effens laer aangepas. 'n Groot omgewingsprojek in die Oos-Kaap kan duisende werksgeleenthede skep en miljoene ton koolstof uit die atmosfeer verwyder. Die internasionale maatskappy Amazon het besluit om 'n spekboomherstelprojek naby Jansenwil in die Sarah Baartman distrik te ondersteun. Die projek behels die aanplant van ongeveer 180 miljoen spekboomsteggies oor 50.000 hektaar
se degegradeerde grond. Volgens die projekvennote kan dit teen 2030 sowat 11.000 werksgeleenthede skep en meer as 8 miljard rand in ekonomiese waarde vir plaaslike gemeenskappe beteken. Spekboom is inheems aan Suid-Afrika en is bekend vir sy vermoë om groot hoeveelhede koolstof op te neem terwyl dit grondgesondheid en biodiversiteit herstel. Omgewingskenners sê Amazon se verbintenis om die koolstofkrediete uit die projek aan te koop bied die tipe langtermyn marksekerheid wat groot herstelprojekte lewensvatbaar maak. Plaas Media has named Veronica Roerich of the farm in Rugas between Kennard and Keimus as its 26th Veeplaas Climate Smart Ambassador. The project was presented for the 5th time this year and recognizes livestock producers who apply sustainable and climate-smart farming practices. According to the project's chief adjudicator, Dr. Louis de Pisani, this year's participants performed exceptionally well under diverse circumstances. Veronica farms with Meatmaster sheep and is, according to Dr. de Pisani, an excellent example of a producer who successfully manages climate challenges while also focusing on the conservation of veld, soil and biodiversity. He says her pasture management is particularly impressive and that her management team and her shepherds play a key role in the success of the farm. A Farmers' Day will be held on Veronica's farm on 28 October, during which fellow livestock producers will have the opportunity to experience her practices firsthand. The South African potato industry recently honoured its top producers at the Potatoes SA Congress and Seed Potato Growers Forum and Awards. This year's Bayer Seed Potato Producer of the Year award went to Rudy Heinlein of Circle N Landgoed in Limpopo. Heinlein also received the PCS Hat Trick Award, as this is the 3rd time he has received the award. Another highlight was the Potatoes SA Award ceremony, where the Syngenta National Potato Farmer of the Year was announced. This year's winner is S.V. van Zyl of Sandveld Aartappels. He is a member of the Sandveld Potato Growers Organisation and runs a mixed farming operation that also includes livestock. Both awards recognise dedication, expertise and innovation that is taking the South African potato industry forward. Gerard en Janie Lourens van Gauteng is as die wenners van Lamb Champs Pretoria se 2026 aflewering gekroon. Die egpaar van LGL Farming het die titel met 'n persielam gewen. 'n Totaal van 110 skaapboere van reg oor Suid-Afrika het aan die dag deelgeneem en meer as 6000 besoekers het deur die Harlequins Rugby Club in Pretoria se hekke gestroom. Die ander boere onder die top 5 was Daan en Tarin Malan van Bethal, as ook Jaco Miller, Tsaats Hatting en At Bibi, almal uit die Vrystaat. Lamsvleis is deur onafhanklike beoordelaars beoordeel, onder meer op grond van voorkoms, aroma, sagtheid, tekstuur, sappigheid en algehele eetervaring. Die organiseerders van Lamb Champs, die landbouvereniging SAI, het tydens die geleentheid ook die eerste internasionale Lamb Champs uitnodigingswedstryd aangekondig. Die kompetisie sal op 31 Oktober in Pretoria plaasvind, waar tydens Suid-Afrika teen Namibië sal meeding. Volgens SAI se uitvoerende hoof François Rousseau sal 10 Suid-Afrikaanse boere teen 10 Namibiese boere deelneem in wat hy beskryf as 'n nuwe internasionale verhoog vir landbou-uitnemendheid. Die volgende nasionale Lamb Champs kompetisie vind op 29 Augustus in Bloemfontein plaas. En Landboumaatskappy NWK se Eisters vir Landbou-inisiatief is vanjaar terug en die mikpunt is om nog meer geld vir landelike veiligheid in te samel. Verlede jaar het die projek R1 miljoen tot Agri SA se landelike veiligheidsfonds Agri Securitas bygedra. Vanjaar se veldtog bereik op 22 November 'n hoogtepunt tydens die Isuzu Eysterman geleentheid in Mosselbaai,
waar deelnemers fondse vir landelike veiligheidsprojekte sal insamel. Volgens Alf White, NWK se groepshoof vir finansies en die projek se initieerder, wys die projek wat moontlik is wanneer mense en organisasies saamwerk om landelike gemeenskappe veiliger te maak. NWK het reeds 20 aflosspanne en 10 individuele deelnemers ingeskryf. Deelnemers kan ook self fondse insamel, borgskappe werf of direkte donasies aan Agri-Securitas maak. Die fonds ondersteun onder meer veiligheidsinfrastruktuur, voorkomingsmaatreëls en traumaberading in landbougemeenskappe. En dit is dan vandag se nuus.